Asindivesele masotla mahle siphindze sinamukele Tindzabeni telisuku tetfulela umsakato wakho wetithombe lohamba phambili Eswatini TV isibuko samaswati nami libito ngisane boye ngokancane ngihambe ngedwa nginazama wakanzimanze asingele kito ke Tindzaba masotla mahle nathi lethamba phambili kulolu suku lelomuhla. Induna yetemafanel Rickenback ithi bosomabhizinisi labalenyalelwe impahla yabo ngeke babhekeke ukuthi babhadale umthelo nangabe kude inzuzo labayendile. Hulumende sewulilele imindeni tihlobo nebangani balabo labashile emhlabeni nalabo labalimele kulandzela simo lebesikhona eveni evikini leliphelile. Kanti ke mkhulu umonakalo lowendekile emahhovisini etempilo eshiselweni. Tindzaba. Hulumende sewulilele imindeni tihlobo nebangani talabo labashile emhlabeni nalabo labalimele kulandzela isimo besikhona eveni evikini leliphelile. Lokho kuvakele ngenduna yetemabhizinisi Manqoba Khumalo lophindze wachaza ukuthi simo ehlangothini letemabhizinisi sesibuyile singuleso lesedayelekile. Sisho ukuthi simo sesikahle nyalo lobe kuyinkinga nje itolo nakuthandi bekumpetrol lamuhla ngihlolile ngakhanza ukuthi bosomabhizinisi labanengi bathi cha petrol sokhona cishe wonke emagaraji kusenetindzawo ke lesemaphandleni lapho sisengakafiki kahle khona kepha kuyethiwa nakhona nemalayini sekehlile nje impela empeleni mangicaka amanzini lamhla ngikhanze kude emalayini bekunedot moto ledethawo nje kepha ke siyakhuthaza ezibeni ukuthi uma la uhlala ngakhona ubona ukuthi kusoloku nenkinga usadise siyawuqhuda ke nalomoya uthatha izithombe letinye takadzeni letinye mhlawumbe lokhanza ukuthi bekungumlilo nje lotendekile njengalesi sibhedlela sakamfishane le ngenhlahla lembi lamhla sibe ne-electrical fault sesisetshenziswa kwendawo shengathi mhlawumbe lomhlangqangu busekhona simo eveni siyabuya siba ngcono ngithathele lithuba ngistele kakhulu la lemindeni yalabo mhlambe labashonelwe lesimo lebesikhona uhulumende wembube uthi mathuthu. Akulokunye induna yetemabhizinisi Manqoba Khumalo ayithi akusilonani liqiniso ukuthi uhulumende washaya ngenduku phasi ukuthi sive sethule tikhalo etinkundleni phecelezi ama-petitions. Induna ke ithi angu-51 ama-petitions lethuliwe ke kuhulumende etinkundleni lo kuchaza ukuthi uhulumende bekatfulile tandla kumakeleni tikhalo letiqhamuka kiso sive. Lokusivisa buhlungu ukuthi laba memetelele operation lethi kungahlwa kwenile bacambe mama bawayenga emaswati lamanye abakholwa bathi uhulumende walile ukuthi silethe ema-petition etinkundleni ngekuthula tinkundla kangona ting-59 51 wetinkundla tawathola ema-petition ngaphambi kokuba uhulumende akumise lokho siyathi ke ukuthi ngalomhla ka26 bekunezinkundla leting18 le nato besisithi titawuthola lama petitions but letinye bese kuphinza lebetisele nje kungakabi na petition le delivery beting8 letinye aphuma ngetindzabeni labanye banathalitiya na MP wabo labanye kwafika abantu labang7 balandzela imithetho yabo ya COVID kwase kusuka ke lelibandla lebese lithi akuphinze kuphulwe lomthetho wa COVID kubitwe letinombolo tibe tinkulu akubuyelwe lapho khona beva ngathi mhlawumbe akuvakelanga kahle khona saphinze ke sakhanza lokuthi sekunalama elements la sangenile lamanye labeya ngaphandle kwalelive lathi akushiswe tindvo akubulawe amabhizinisi akosibani nabo konke lokho lokwendekako bese kungasesiwe ema-protest bese budlani lokho ngiko nje bebathi kungahlwa kwenile emaphoyisa kwasekudzinga ukuthi asibuyisele lesimo esandleni kepha ke angigcizelele esiveni lokuthi lona lothi uhulumende wala kuthatha ama-petitions uyakhohlwa lokuntshela ukuthi 51 ama-petitions were delivered peacefully in this country kwase kuba kulesikhathi ke sekubonakala ekwaluseni engudzeni emafutheni nasekukhanyeni kuba
nalama elements of violence. And sasiyatiswa ukuthi kutawuthi kufika lo mhla ka-26 le violence bese seyigabithele kakhulu kwakhanya ukuthi makawamisa uMhlonishwa so ephutile sevele labo lebe baplana le violence sebacedzile base bayaqhubeka ke baye-execute njengoba sibonile evikini eliphelile kepha-ke akusilo iqiniso ukuthi uhulumende angathi athathe 51 ama-petitions ngaphandle kwenkinga bese sebatawuthi uhulumende bekangafuni ukuthatha ama-petitions bese kulicebele kubhaca. Indvuna yetemafanele Rickenback ithi umthetho uyawavikela amabhizinisi lalahlekelwe kulesimo besikhona eveni njengoba kangeke abheke ukuthi abhadale umthelo uma angayakhi inzuzo. Indvuna ke kuvetele okungesikhathi ichaza ukuthi yini lebhekekile etindzabeni temthelo kubosomabhizinisi labatsinzeke kakhulu kulesimo. Indvuna yelitiko letemafa Neil Rickenback ithi hulumende usenda liphenyo lolufanele kubuka ukuthi bosomabhizinisi labathikabedekile kulomsindvo lobekhona bangasitakala kanjani. Uthi uma tinkampani tingakayendi inzuzo kulesikhathi kude umthelo wetinkampani pheceleti i-income tax lokubhekeke ukuthi tiwubhadale. First of all, government is considering how we could possibly try to assist in this matter. So those discussions are happening, investigations are being done by government to try and see what one could possibly do to try and assist in any possible way during this time. So the tax matter doesn't take anything away from that discussion. That discussion will be happening and government is doing homework there. But at the same time, when it comes to tax, I mean, income tax is actually very fair on companies because if a company has had some kind of distress and a company has now gone into a situation where they're not making any profits, which these companies will be. I mean, if one has now been looted, if something's happened, there won't be profits. Ultimately, there's also no tax being paid. So the advantage of company tax, it's structured in a way that if a company is taking pain, one doesn't pay tax. That is the principle of company tax. And I think what also is quite fair in Eswatini, countries handle this differently, but Eswatini still allows for tax for losses to be carried forward. So even if a company did even made a loss this year, it means that next year they can bring that loss forward, and it means that they will not even pay tax if the tax loss versus the profit balances out and there's no profit. They'll only really pay tax again once they actually do make a profit, and in which case then the government gets their share of that profit. That's how it's designed. Indvuna ithi uhulumende utimisele kubuka ukuthi umnotfo welive ubuyiselwa kanjani esimeni. Hulumende uthi umonakalo lobekhona ulinganiselwa ku3 billion emalangeni. Etindzabeni Eswatini TV kubika Nelson Wendla ngamandla nginamusi Mkhonda eMbabane. Indvuna yetempilo Lizi Nkosi ithi mkhulu kakhulu umonakalo lowendekile ehlangothini letempilo esifundzeni saseshiselweni njengalokho kushe intindvo letiningi letingumgogodla wekuletha lusito lwetempilo kulesifundza. Ndona ke kuvetele okungesikhathi ivakashele emahhovisi etempilo kulesifundza. Impahla leshile evikini leliphelile emahhovisini etempilo yenhlangano ifaka ekhatsi timoto letisihlanu, tindlu tangasense letibomahamba nendlwana, ema-mobile toilets lange-53, emathange emanti lange-41 kulokunye. Indvuna yelitiko letempilo Lizi Nkosi ithi noma ngabe kunekungaboni ngasolinye lokukhona, kepha-ke kufanele kutsi impahla lesebenziswa betempilo ingalinyatwa ngoba kude umuntu longaludzingi lusito lwetempilo. Indvuna ithi sekulahleke imisebenti leminyenti ngendzaba yemkhuhlane i-COVID-19 esifundzeni saseshiselweni njengoba kushe bongcondvomshina nemafayela. Sisasitobuka ukuthi lo monakalo lowendeke la kule Regional Health Office ubenganani. Mahhovisi ke lawa labuka i-health yonke ye-region. Babuka wonke umsebenzi noma waka public health nowetibhedlela nawo konke i-administration ne-management yakhona iba la kule nangani. Lokunye ke ukuthi besikusebenzisa le facility yonke le ibe storage tetintfo taka public health letaka environmental health. So lokusha nje kwaloko kusho ukuthi kukhona i-team lenkulu lesetawubede lapha ifuna isukele khona i-center la itafuna isukele khona
kanti lokunye lokukhulu ngaphandle kwalama documents nako konke lokushile kuphindze kwasha tintfo lesisebenzisayo ka-environmental health lemitoy lesiyihambise lama-chemical toilets nalama-pit toilets nencumbi-ke emathange besisanza kwabeka nje latawusita ukuthi kubekwe emanti etindzaweni leti-public etikolweni nasemitholampilo netindzawo lapho asingeka khona kushile-ke konke loko bekusekusha-ke konke kodwa nje lokukhulu ukuthi kulahlekelwa kwelitiko nekulahlekelwa kwesive ukuthi kulahlekelwa ngema-facility langangalawa angati nenyalo ukuthi i-total cost yakhona ithini in terms of cash but i-total cost in terms of ama-opportunities ekusebenta ne-impact kuma-budgets ethu ezilitiko laka-health kukhulu kakhulu. Indvuna lezinkosi icele labo labathatha impahla kulamahhovisi kuthi bayimikise esiteshini semaphoyisa enhlangano. Ithi basetawuhlangana nalabo labe basebenta kulamahhovisi babonisane kuthi bachubeka basebenta kanjani. Kubika Sifiso Nxumalo nginasimuva Shongwe sisenhlangano. Induna yetinkundla lomuhla ivakashele eshiselweni kuyohlola simo setinkundla letalimala evikini leliphelile ngesikhathi sethishiswa. Induna-ke icela tindvuna tetinkundla kanye nabo babe ebucopho ukuthi baye emiphakathini yabo bashumayele livangeli lekuthula. Tinkhundla letitsindzekile kulesimo lebesikhona eveni evikini leliphelile esifundzeni saseshiselweni tifaka ekhatsi inkhundla yaseNgudzeni, inkhundla yakuMethula kanye nenkhundla yasesandleni. Ngakulokunye enkhundleni yaseMaseyisini kushe ligumbi lekusebentela laka World Vision. Indvuna yelitiko letinkhundla nekutfutfukiswa kwato David Ncamphalala ithi lokhu lokwentekile kulibuyisela emuva live ngentfutfuko nangemnotfo. Ncamphalala uthi basahamba babuka simo kuletinkhundla. Luphiko lwahulumende i-microprojects lucwaninga umonakalo lobekhona kuletakhiwo. Uphume sitiko sibuka tona takhiwo tahulumende letilimele lo sikhuluma ngato tinkundla njengoba sicale lapha enkundleni eNgudzeni natibonela bekunene ukuthi vele akunalutho saye enkundleni kuMethula sabona bekunene ukuthi akunalutho saye enkundleni esandleni nabona bekunene ukuthi vele iphelile konke nakhona akunalutho sesilama seyisini ke bekunene khona lapha kulimele kungafanani naletinye tindzawo umuntu kwanyalo bekunena ngasho ukuthi unalamabanga nje wanibona nemateam lapho yabo microproject aka planning sibuka nje lo monakalo ukuthi unganani mkhulu kakhulu umuntu lasangakusho nje ngabacela save ukuthi tinkundla titele bona kuthuthukisa bona kulapha abantu basondele eduze khona bayawuthola ama-service lafanele lapha sive kufanele sihlangane khona makunemisebenzi lethile kodwa ke mase kunjebe kunene singekhuza ukuthi akusiko lokahle besingacela bekunene ukuthi into letinjena asibe netindlela tisikhulumisana kanjani ngoba lesakhiwo nje letinjengaleti latinkundla nakusiso salomhlonishwa lokhona kupolitiki kukaphuza uphume siyawusita lomunye nalomunye simside sesisho ukuthi bekunene kube buhlungu kakhulu mawuthi uyabuka kuthi kude lokhona uyatibuta ukuthi yena lohulumende imali yawubuya kuphi singacela bekunene ukuthi asiloniphane ukukhulunyiswane. Indvuna ivetile kutsi kutfola timali tekulungisa letinkhundla kutawuba yinsayeya njengoba litiko belivele lisemkhankasweni wekwakha nekulungisa letinye tinkhundla letisihlanu etindzaweni letahlukene eveni. Kubika Sifiso Nxumalo nginasimuva Shongwe sisesandleni. Umcondzisi wetempilo Dr. Vusi Magagula uthi umkhankaso wokugomisa abantwana eNgcubulunjwane ufinyelele kubantwana laba-97 nengxenye ekhulwini 97.7%. Ngazenge kusho kwaMagagula laba bantwana labangetulu kwetinkulungwane letilikhulu 126,000. Enyangeni lephelile litiko letempilo lisukumise umkhankaso wekugomisa abamfana eNgcubulunjwane kanye nerubella. Umcondzisi kuleli tiko Dr. Vusi Magagula uthi lo mkhankaso uhambe kahle. Le measles rubella campaign sathola 97.7% success coverage lesiyendile. Bantwana leba besibabhekile target beku 129,784. But ke sathola 126,000
122. That is what gives us 97.7%. Kwase kuthi ke kuleyo bese kumemisile vitamin A where nakhona bese sifuna abantwana between 6 months to 59 months. Khona i-target yakhona ku-134,419. Kepha ke sathola 83,948. Ngiko ke kusinika ke inombolo lephansi ke ya 62% coverage. Kuloku khipha bomanyukana esiswini. I-target yethu bekungu-119,354. Kepha ke sigcina sithole 80,326 lokusinika ke lo 67%. So that should give us an idea ukuthi bangaki labantwana lesababona lesaphumelela futhi sibariche kule campaign yethu lebesiyenza ngoba this was just a campaign to catch up, the catch up campaign to bonke labo lebasele besisebenzisa wona uma fixed sites ama-sites angamtulu kwa-3,000 I think it was 3,234 wetindzawo lebesisebenzisa letinye takhona leti-fixed lesitatiwo vele timakliniki bobantu sasesigetetela letinye ama-preschool lebesenta kuwo tonke indawo letinjengaleto. Bantfwana bebagomela incubulunjwana kanye nerubela ngilabangaphansi kweminyaka lesihlanu. Ngeminyaka wanga-2016 litiko lawusukumisa lo mkhankaso lapho lagoma bamfana labangu-91 91%. Etindzabeni Eswatini TV kubika Nelson Wendla ngamandla nginamuzi Mkhonda eMbabane. Litiko letemabhizinisi nekutsengiselana lithi sekunetitolo lesetenyuse inzengo yekudla lokufaka ekhatsi singwa ngalokungekho emtsetfweni. Umcondzisi wabosomabhizinisi labancane Mluleki Dlamini uthi batativakashela tonke titolo kubuka kutsi ayikenyuswa yini inzengo yekudla. Tindzaba nomsakato bavakashela ititolo kubuka ukuthi ingabe titolo atikenyusi yini inzengo yekudla. Tindzaba bakhanze ukuthi letinye titolo tenyusile ikakhulukazi inzengo yesinkwa lelithi litolo temabhizinisi akukho nani emtsetfweni ngoba inzengo yesinkwa ikugazette kumele ifane yonke indzawo lapha eveni. Umcondzisi weluhlangothi lwetemabhizinisi lamancane etiko letemabhizinisi Mluleki Dlamini uthi kude titolo itibhekeke ukuthi tenyuse inzengo yekudla ngetulu kwalokugazethiwe. Akukho emthethweni vele lokhu bese sekunyuswa letingwa kulesikhathi sanyalo ngoba tonke njengesinkwa siyacontroleka under the price control order ya 1973 sho ukuthi nje naso sinkwa lapho kulama legal notices lesibese siyawakhipha silutiko through iMinister kaJustice sisho ke lokuthi ama prices are regulated sinkwa sitawuthengiswa ngamalini. Sicabanga ukuthi vele nyalo sitawuphuma siye emabhizinisini siyohlola lokuthi bangakhona lokuthi basithengise ngale mali lengasiko gazetted. Sitawuphuma nje ama-inspectors ethu atabe akhona ahlole emabhizinisini then sitawukhona lokuthi sibacharge lesibathola lokuthi benda lo mkhuba. Kusho ukuthi vele sitawube sesibuyela kiwo kulomthetho siyobuka lokuthi vele kufanele sibacharge kanganani. Ngiyacabanga ukuthi labanye siyawugcina vele sesifikisene nabo etinkantolo lapho bayokhona ukuthi bavele khona etimbiwe etinkantolo bakhona lokuthi bafeyise lamacala labawendile. Nasiphuma nje vele nyalo siyawubuka konke nje in terms of ama prices sitawukhulumisana na Competition Commission sihambe naye nasisebenta sikubuke konke lokuma prices nangale kungazi ukuthi sewanyusiwe kulesikhathi sanyalo. Titolo itivakashele betindzaba balomsakato sikhanze ukuthi letinye sinkwa lesibrown besingu-13 wemalangeni kanzi kuletinye besingu-12 wemalangeni kanzi ke nasikhulumisana nalabasebenta kulesinye setitolo edolobheni eMbabane bathe sike saba ngu-15 wemalangeni kuleli viki lesisuka kilo kanzi ke sabasehlisile kancane nje saba ngu-13 wemalangeni. Etindzabeni ngingiyani Msibingi nasamukelisiwe Khoza eMbabane. Live leSwatini selethule liphilisi lelisha lelilungela kunathwa abantwana labaphila neligciwane le-HIV lelatiwa ngeluthi yi-dolutegravir. Kanze nobuhle mthetho lobuke ihlangothi lolunakekela abantwana labaphila ne-HIV etiko letempilo uthi bahlela ukuthi ngenyanga yendlovana eminyakeni lotako babe bonke abantwana labadla amaphilisi ekuthintsibalisa ligciwane le-HIV babe sebasebenzisa leliphilisi lelisha. Umgomo olive laseSwatini etindzabeni teligciwane i-HIV nesifo i-AIDS kuthi kube bede liswati lelitfola noma lelishiya emhlabeni ngenxa yesifo i-AIDS sekude futhi nekuthelelana kwaleligciwane ngeminyaka wa-2030.
kuhambisana nalomgomo live laseSwatini ngekubanjiswa inhlangano yakamhlaba yetempilo selethule liphilisi lelisha lelungele kusetshenziswa abantwana kusukela banemaviki lamane batelwe lelatiwa ngeledoluta gravel 100 mg. Nobuhle mthethwa lobuke hlangothi lebamfana labaphila neligciwane HIV etiko letempilo uhle liphilisi lelisha litawenyusa lizinga labadla ngalo emaphilisi labamfana njengoba leli dzala lelatiwa ngelekhaletra bebaba nebulukhuni bekulinatha ngenxa yokuthi liyababa futhi lidzinga kubekwa lapho kubanza khona ngaso sonke isikhathi lobekuletha insaya lenye lenkhulu kulabo labede emafriji. Lona bumcoka balo libekiswa emantini bakhona ukuthi balinathe litaba mnanjana litestisa kwe strawberry kanti lebe sinalo phambilini belitestisa kwenhlaba belibaba kakhulu khanze ukuthi labanye bamfana sebayalikhafula. Leli mhlabhlangene uyasisita uyasitshela ukuthi nabalinatha abantwana bethu lelinani leligciwane engatini litawehla ngemanani lamakhulu. Kusijabulisa kakhulu angisho nje eMaswatini ukuthi vele leliphilisi selingenile lona eveni nyalo nje silifaka emshinini bonesi bethu nabo bonke bodokotela nebetempilo sesiyabafundisa kakhulu ukuthi leliphilisi litawusebenza njani selitawuqala. Mthethwa uthi bahlele ukuthi nakufika inyanga yendlovana eminyakeni lotako kube sekude umfana lodla lelidzala liphilisi. Uthi batali bebantfana labadle amaphilisi ekuthindzibalisa ligciwane abachubeke babamikise emtholampilo njengoba batabafundisa kabanti ngaleliphilisi lelisha basaye khona emtholampilo kuyolandza amaphilisi abo. Umbiko wetiko letempilo uveta ukuthi bangetulu kwetinkulungwane letisiphohlongo 8431 bantfana labadle amaphilisi ekuthindzibalisa ligciwane le-HIV lapha eveni. Tindzaba Eswatini TV kubika samkeliswe khoza ngakiyani Msibi eMbabane. Kanti-ke sekabuyela asebenza amafemi kakhulu lawo lakhicita timpahla kumathapha lokho kulandzela ukuthi avale evikini leliphelile ngenxa yesimo lesibekade sikhona eveni. Ngemuva kwekuthi losabambe kuba ngidvunankulu welive Themba Masuku amemetele ukuthi eMaswati akabuyele emisebentini emafemu lakhicita timpahla nawo asavuliwe. Lo hlangothi lo textile licashe eMaswati langetulu kwa 20,000 ngekusho kwemgwaqo wemasu wekuvusa umnotfo nasekwendlulile umkhuhlane weCOVID-19 uveta ukuthi lihlangothi lelikhicita timpahla lungilolunye uhulumende labuke ukuthi lungavusa umnotfo welive njengoba uhulumende socela umkhankaso wekuthi lugcine lufike nasetindzaweni letisemakhaya. Lamasu aveta nekuthi nasekwengce iCOVID-19 lolihlangothi litawuhlanyela imali lengetulu kwa 1.2 billion emalangeni kwakheke ematfuba emsebenti langetulu kwa 11,000 latawuvuleka kumathapha eBhunya, eMhlambanyathi kanye nasenhlangano. Lamasu aqhubeka avete ukuthi lokukhula kwalolihlangothi kutawusita kukhulisa umkhicido wetimpahla kuleli kude live likhona kusebentisa ngalokuphelele luhlelo lwe-AGOA lolendiwe live leMelika lapho live likhona kuthengisa imkhicido ngaphandle kwenqabekelwano kanye ke nekusoma abahlanyeli itimali kuthi bete kuleli ngeluhlelo lwema-special economic zones. Etindzabeni kubika Sonto Mlangeni nginalingithini kule kumathapha. Asebenza njengalokwetayelekile emahhovisi ahulumende ikakhulukazi lawo laniketa civil lusito lokho kulandzela ukuthi losabambe kuba ngidvunankulu Themba Masuku amemetele ukuthi ngalwesibili emahhovisi onke ahulumende atawubuyela asebenze njengalokwetayelekile eveni lonke. Sifundzeni saselibonjeni endzaweni yasesiphofaneni ngalesibili emahhovisini ahulumende lapho kubhadalwa khona umthelo bekuvuliwe kanti bathi bavala ngensimbi yesibili Tindzaba. Kodwa emahhovisi laniketa lusito lwegcibhezana tebuchaza buve bekavaliwe. Tindzaba talomsakato bachubekele edolobheni eSteki lapho kukhandzakala ukuthi emahhovisi ahulumende avulile. Sivele besiyothatha titifiketi besikhona eSteki silitfola lusito njengenjwayelo. Kubonakala soloku kude ePedlom esiphofaneni kanye nasedolobheni eSteki. Laba kulamagalaji bavetile ukuthi Pedlom waphela ngemgcibelo kanti nanabo sebede siciniseko sekuthi utawuba khona nini njengoba solo bagadze labo labotobetsela. Bashayeli betimotolo esiphofaneni nanoma bebabona ukuthi kude Pedlom kodwa abakapheli lithemba njengoba bebashayela ilayini kusuka egalaji leGulp kuyofika ngasenkhundleni esiphofaneni.
egalaji esiphofaneni bavetile lokuthi bebanelethemba lokuthi batawethelwa ngemsombuluko kodwa akukabi kanjalo. Esiteki kubonakele ukuthi dizili yena usatholakala egalaji laseGulp. Etindzabeni kubika Thembelihle Magutshwa, Thombe Ngithemba Shaba nguyesiteki. Kanti ke sesenyuka siya enhlana ho emahhovisi lamaningi ahulumende edolobheni laseSpiki aqhubekile ke nekusita sive njengasemihleni kulandzela ukuthi lo sabambe kuba nguNdunankulu Themba Masuka memetele ukuthi wonke emahhovisi ahulumende atawuchubeka nemsebenzi wawo njengalokwetayelekile kuleli viki. Kulandzela ukuthi ngemsombuluko losabambe kuba nguNdunankulu lapha event Themba Masuka memetele ukuthi bantu ababuyele emisebentini kuphindze kuvulwe emabhizinisi langakakhinyabeteki kulesimo besikhona eveni. Betindzaba talomsakato bavakashele emahhovisi ahulumende laseSpiki kuyohlola ukuthi yengabe simo sihamba njani nekuthi umsebenzi uyachubeka yini. Sifike sathola ukuthi linyenti lalamahhovisi lapha ekhathi emahhovisi etiko letasekhaya, emahhovisi etiko letekulima kanye nemahhovisi ekubhadalisa umthelo nanoma avulile asebenta kodwa bekashaya umoya njengoba abantu bebavakashela lamahhovisi kuyofuna lusito bebangasibo labanyenti njengasemihleni. Lamanye alamahhovisi lesiwavakashele lafaka ekhathi emahhovisi etiko letemfundo esifundeni sakaHoho kanye nemahhovisi etenhlalakahle wona sithole ukuthi asengakavuli. Kanti-ke kuleli dolobha laseSpiki nanoma lamanye emabhizinisi netitolo kuvaliwe, letinye tinhlangothi temisebenti letingakakhinyabeteki tibonakala tichubeka nekusebenta futhi selokuthi yayilandzela nemithetho ye-COVID-19 kanti netekuphepha tisezingeni lelisetulu njengoba lababukwe tona tekuphepha bagcwele lidolobha. Etindzabeni kubika Phumaphi Msweli, eSpiki. Libandla lelibhalisa lihlolo kuleli Exams Council of Eswatini selichubele embili ilanga lekugcina lekubhadalela lihlolo lwangaphandle kaze ngekusho kwamabhalane waleli bandla Dr. Edmund Mazibuko uthi ke lokho kutawuniketa abatali ithuba lelanele ukuthi babhadalele bafundzi kulandzela kuthi kabeteka lo kube khona eveni evikini leliphelile. Mapalane welibandla lelibhalisa lihlolo Dr. Edmund Mazibuko uthi tikolo setengetelwe emalanga ecinisekisa ukuthi tiletha timbepha tekuthi batali sebalibhadalele luhlolo lwangaphandle. Examinations Council sibone ukuthi asibanike bothishela labakhulu lesikhathi sokuthi balungise lama payments. Examinations Council sibhekile lo ukuthi bokushala abakhulu balise bambhadele Friday saka-9 July. Lelo langa lelo ngilo sibeka ukuthi kutaba i-deadline for payment. Sicabanga ukuthi simo emabhangi sitabe sesingcono kuvumela ukuthi shos bakhona kwendlela ama-transfers registration money by-transferishe ka-Examinations Council. Nekuthi bemase bakwendile lokho le-proof of payment sicela basithumelele naye ka-Examinations Council basebenise le-email lebanayo labayadinga. Tikola letiphakeme lapha eveni tilinganiselwa emakhulwini lama-3 kanti leto letincane tona tilinganiselwa ngetulu kwemakhulu lasitfupha. Etindzabeni teSwatini TV kubika Nelsi Wendla ngamandla nginamuzi Mkhola. Salo libandla lelibuke kulwa nekwanza kwemkhuhlane i-COVID-19 elihlangothile tekuthutha sihlangu Nhlabathi uthi batawuchubeka nekuqinisa sandla kanye nekuhlola ukuthi ingabe umthetho wokulwa nekwanza kwemkhuhlane i-COVID-19 uyalandzeleleka yini kuto tonke titeshi temabhasi kuleli. Betinqola letitfutsa sive sebaqinisekise eMaswati ukuthi batawuchubeka nekuyilandzela imigomo lebekwe live kulwa nalomkhuhlane we-COVID-19 lefaka ekhatsi kugezisa bamvutandla nabagibela emabhasi nemakhumbi. Labasebenta emabhasini sebakubeke ngalokusobala ukuthi solo bayilandzela lemigomo futhi batawuchubeka bente njalo. La emabhasini nje kakhulu aka transport public solo sisebambe njalo abantu nabangena siyabasanitizer imask simake sure ukuthi awungenwa kayifakile ebhasini. Nawuyabuka nje kulama emabhasi kunetitika letikhona la minyango lokubhala ukuthi no mask no entry. Solo nje sisebambe lapho kusethe lesikushintshile lesikwendile. Sicelo sokuthi nalokuqalako lotha ebhasini esesuka ekhaya vele ete afake imask ngeke simvumele lotsagibele la
and futhi ngeke sihlale singakusanitize ngoba labanye bakhanze ukuthi basenako lokuthi yes ale-HIV kubona njani lento seyiwaba isatandla vele ke siyamjikisa thina lapha singingede ngathi ke emagumbini sibenza njani lo. Sihlalo welibandla lelibuke kulwa nekwanza komkhuhlane i-COVID-19 elihlangothini lwetinqola letfalasive sihlangu Hlabathi lesikhulumisene naye ngelicingo uthi batawuchubeka nekuhlola ukuthi iyalandzeleleka yini lemitsetfo yekulwa nalomkhuhlane kuletinqola. Hlabathi uthi basatawubuka nendlela yokuthi imithi yekubulala emagciwane ema-sanitizers ahlale yakhona kuletimoto njalo njalo. Tinombolo tembiko yebantfu labatfola lo mkhuhlane setikhombise kwenyuka njengoba ngalesibili bebangu-96 bantfu labatfolakele nalo mkhuhlane ngekusho kwembiko lotfunyelwe yindvuna yelitiko letemphilo. Tindzabeni kubika Sondomlangeni naVumkhosi Nzinisa eMbabane. Dokotela Loluleka ngengqondo Ndomdla lo sewucebisa abosomabhizinisi labalinyalelwe impahla yabo evikini leliphelile kuthi bathole lusito lokwelulekwa ngengqondo kulesimo lababhekene naso. Kuneligama lesilungu lokuthiwa yi-resilience. Lana yi-test yokuthi how resilient can we be? How can we bounce back after 949? Besicabanga ukuthi seyengcile nge-COVID. Sethi davula tikolo, davula ititolo awu elethu, awu phinze futhi sekukanjalo. Let us test our resilience. Let us test our emotional intelligence. And sikwazi to controller sathi ukuthi emhlabeni anything can happen. We have seen it, and uyekele ukubuka ukuthi what can the world give you. This time asibuke ukuthi what can we give the world. What is our opportunity? Wena mhlambe bohambisa tinfo ustilanza bomakhelwane asifunzeni ke as a good opportunity yonke info lehambe kabi asichange to a positive. Nabathi ngesilungu make lemons into lemonade. Asifaka lo shukela. Sibone ukuthi singenza njani. Take it easy. Ema-psychologists akhona onke tibhedlela you now ngathi awukhoni vele go to a professional. There's even medication, guys. Akungafiki to worse circumstances where ukuthi sogcine uyahlanya mbamba because of this has happened. I-trauma, i-anxiety, i-disappointment, ekulahlekelwa tinfo takho, your hopes and dreams are bekiswe phasi, ine-potential yokuletha lamanye ema-disorders. Part of i-loss psychologically kune-anger. So when uqala uthuka ukuthi babe ubambile uphekela lenhloko and then ubone ukuthi vele kunjalo. And then the second stage you then bargain. It's called bargaining kwengqondo. Kuleqhamuka ngaphandle kwelive inhlangano yakamhlaba lebuke Tindzaba tekudla seyikhiphe secwayiso mayelana nebantu belive leMozambique lasebede kudla insathele msakato zodwa Dlamini ihlanganisana ngombiko. Kubikwa ukuthi umkhankaso losukunyiswe etiphekula tikhuni esifundzeni saseCabo Delgado lekulesifundza lesinothe kakhulu ku-oyili sekuba ngumsindvo kubantfu bakulesifundza. Bomake kanye nebantfana kuthiwa sebacindzetelekile kakhulu kulesimo lesichubekako kulesifundza saseCabo Delgado. Lomunye losakhamuti kulesifundza Viazes Nasir uthi sewuphocelelwe ukuthi aphume aphele endzaweni lebekahlala kuyo leyatiwa ngeKwisanga district ngemuva ukuthi kube nemsindvo kusukela ngenyanga yinyoni eminyakeni wa-2020. Ngemuva kokubaleka endzaweni yangakubo, Viase loneminyaka lengama-41 budzala kubika ukuthi kwamanje sewuhlala kulenye inkampu yase-Methuke lapho ahlala khona nemyeni wakhe kanye nebantfu babo labatsatfu nebatukulu labane. Kubika ukuthi letidlamlilo tacala kudubula nekuhlasela lendzawo lesemakhaya. Liningi lebantfu lebabalekile kulokuhlasela kuthiwa sebabhace kulesinye isifundza lesisedvute nalapho kunalokuhlasela khona. Kubika ukuthi bantfwana ngibo labahlaseleke kakhulu kanti inombolo yalaba sesimeni sekungondleki kahle ilinganiselwa kulaba ngama-21 ekhulwini 21% kanti liningi labo ngulaba linganiselwa eminyakeni lesihlanu budzala. Kuletibe eveni Nigeria, live leNigeria kubika ukuthi selitivalile letikolo kulandzela kutfunjwa kwebafundzi labali-140. Tiphatsimandla tesifundza saseNingizimu neNtshonalanga yaseKaduna setivale tikolo leti-13 kulandzela kutfunjwa kwebafundzi labali-140 ngeMsombuluko esikolweni lesikhulu iBaptist High School. Lokuvalwa kwaletikolo kulandzela ukuthi kube nelichungechunge lokuhlaselwa kwetikolo lekubika ukuthi inhloso yako kucikela phansi temfundo eveni leNigeria.
Tiphatsimandla tesifundza saseKaduna tithi letikolo letilishumi nakutsatfu nguleto letibhekene nalokuhlaselwa. Lokuhlaselwa kwalesikolo lesikhulu seBethel Baptist High School ngemsombuluko kuthiwa kulandzela lokunye kuhlasela lokwenteke etinyangeni letisihlanu letengcile. Tiphatsimandla tesifundza saseKaduna tithi bantfu labangama-26 kufaka ekhatsi thishela longumake bakhonile kuphunyula kanti emasotsha akulela live asachubeka nekufuna labo lesolo batfunjiwe. Umbiko uhlanganiswe ngisodwa Dlamini kanti titfombe tibika VOA France 24 naka DW. Kasiphinde sikwamukele ngone lomuhle sesingena kitawa Tindzaba temidlalo. Umdlali welikhethelo lesive sihlangu semnikati Felix Pendehost lesakakhe umlandvo kuba ngumdlali losashaya amagoli amaningi endzebeni yeKhosafa. Uthi ke uyethemba ukuthi lomunye umdlalo otawakha umlandvo kulendzebe utawuchamuka khona eveni leSwatini. Lo mdlali ke ube ngilomunye wabadlali labagadlayo ngesikhathi isihlangu semnikati sishaya ikhethelo lelisuthu ngemagoli lamatsatfu kulinye endzebeni yeKhosafa lechubekako khona eNingizimu Afrika. Badlala emlandweni webhola labashaya amagoli amaningi kunoma ngiphi indzebe kuthiwa bomkantshubovu pheceleti ema-legends. Felix Pendehost senguye kumdlali oshaya amagoli amaningi emlandweni wendzebe yeKhosafa ngemagoli ayimfica endlula yena Peter Ndlovu waseZimbabwe lo yena unemagoli asiphohlongo. Pendehost uthi uyethemba ukuthi lo nto mendlula ekushayeni amagoli amaningi kule ndzebe uyobuya eveni laseSwatini. Ngasho nje ukuthi ngiyabonga kakhulu and I didn't know ukuthi ngamkhulu one day ngibuye eKhosafa ngisesemncane ukuthi okay amongst people laba balwa as ama-legend eKhosafa ngeke one of the people laba hold ama-records akhona. So this is a great achievement for me. I hope one day someone also from Eswatini will come and leave a record like this. Pendehost ushaya igoli lakhe lemfica kule ndzebe ngesikhathi isihlangu semnikati sinqoba kuLesotho ngamagoli amathathu kulinye emidlalweni wokuqala weKhosafa ngalesibili. Kanti igoli lakhe lokuqala yena Pendehost walithola nabadlala nelikhethelo lesive laseZimbabwe ngeminyaka ka-2016 lapho khona agcina ashaya amagoli amabili. Lo bikele umsakazo weSwatini TV kutemidlalo ngilinda Dlamini na Fabrice Msonera kanti titfombe tibuya kaKhosafa TV. Sesibuka tona temidlalo etibuya ngaphandle kwelive liqembu leChippa United lidlala ngaphansi kweDStv Premiership eveni leNingizimu Afrika selimemetele Gavin Hunt njengemceceshi lomusha waleli qembu. Hunt ke loneminyaka lengama-56 waqoshwa liqembu leKaizer Chiefs ngenyanga yeNgwengweti kulomnyaka. Gavin Hunt loneminyaka lengama-56 wavaleliswa kuleli qembu leKaizer Chiefs ngenyanga yeNgwengweti kulomnyaka ngezatfu sekuthi beyangakhoni ukusita leli qembu ukuthi likhone ukudlala kahle. Kwanyalo Hunt sotfwele umsebenzi lomusha njengemceceshi welicembu leChippa United lakhona eNingizimu Afrika ngaphansi kweDStv Premiership. Kanti Hunt uyingxenye yabaceceshi bakhona eveni laseNingizimu Afrika labanalo lwati lwebhola yakhona kubomakhelwane kulandzela kusacecesha ngaphambilini emacembu lafaka ekhatsi Black Leopards, Witwatersrand, SuperSport United kanye nalamanye. Kanti emidlalweni werugby umdlalo emkhathini weSpringbok lokulikhethelo lesive leNingizimu Afrika kanye neGeorgia sowumisiwe kulandzela ukuthi lamakhethelo lamabili akhokhe umbiko ukuthi kunebantfu labatfolakala nemkhuhlane i-COVID-19 kuwo lamacembu. Emidlalweni we-Euro lochubekako likhethelo lesive lemangisi kubheka ukuthi ngalesisithafu litfola netulu nelive leDenmark eWembley Stadium emidlalweni wesibili wema-semi-finals. Kanti utahamba embili kulo mdlalo kubheka ukuthi atfola netulu nelive le-Italy lelishaye iSpain ngalesibili lokwende ukuthi uchubekele kumancamo alendzebe. Etindzabeni teSwatini TV kubika samkelisuye khoza kanti umbiko uhlanganiswe nguFabrice Msonera tifombe titfolakala kaFrance 24 DW kanye na VOA. Ngosinga lethu temidlalo asitiphethe tindzaba tethu telusuku kanti singakahambi asiphinde sibuke nati betamba phambili kulolusuku lwalomuhla. Induna yetemafa Neil Rickenback ithi bosomabhizinisi labalenyalelwe impahla yabo ngeke babhekeke ukuthi babhadale umthelo nangabe kude inzuzo labayendile. Hulumende sewulilele imindeni tihlobo nebangani balabo labashile emhlabeni nalabo labalimele kulandzela simo lebesikhona eveni evikini leliphelile. Kanti ke mkhulu umonakalo lowendekile emahhovisini etempilo eshiselweni. Masoda mahle asitephethe tindzaba tethu telusuku asichubeke siphephe kuwo umkhuhlane i-COVID-19 kanti ke ingosi ayichubeke kuthela umusa emakhaya. Nisale kahle.